aba bayambirweho Dorine Businje owa Rutare obakwatireho okubagorre barukwetenga kukora rutinduru nibagira ngo bamazira ubwire buringwa barukubonabona n'ebyenjenda na munonga abana b'amashomero tubenza kurabaho na munonga enjura yagwa twanzura bwakereziya kushoma nisigatire barisamu kugira ngo orutindo n'abarisaba na munonga abana bitu bambaza amashomero bariyo nubaza ishomero mukasheshe sima Dorine Businje kuri rutindo rutwabona bwina munonga sina ko mutabuno mu wa boda boda tukuze pira nchiro twaganya kutwaza kugireba nchiro mwintu musima munonga teganisa abana bitu bakuza yishomero kugenda primary school asa no kwadwa abanga secondary school musima munonga abo shaki obuyateza no gukora rutindo bonjire basima Dorine Businje okubakwatiraho twenda kusima Dorine Businje abo gukora umuhanda bwitandisha banka chairperson wa district team amitomo kama Jeffrey kenza agwa iti amabanga ukirikutiye hakatua akagutuka karaba utindogo kwantu abyo myani yitu kadira byo no pichi kandi nibitoke byitu nibitakoye byitu tukutwara mukataye mabanga omugande President Museveni ahabwira abantu bacuruhura okurekeraho kubaganisamo amataka gabo na no kufurafuruka ngo nicyo kikanyiso bworo maka ebigambirwe group erikumanywa nkabaragene tubetana niyo yahirwa umwuga gwo kushomesa abantu muri burenge rw'izuba eri kutwara districts 26 okwetandara kubaganisamo amataka okubaganisamo amataka kirungi we yakirebe ngo mukuru wihanga ukurhanga ya mstoranire numanya obwiro mutumazire nawe ebyihireho ebirungi byatukoreye okwatstangi ubwahati bari muri Kiruhura eyibabwine abantu bo mugombore ya akayanja eyibashomesibwe okutungura amakagabo no parece umuntu kuriya aija kuyerembuka kuyabwe nyazi narongo kwingera yabatene ho kugira bata aho mbere umuntu yateka kari nabana be ebumwe ahabishomesibwe no kutambuza injiri ya president eyo kubinga ubwo maka hamwe na no kurinda imyanya yabo era hamwe ekababereye umugasho manya no mogure y'unyanya no tunguru obohire kubyara umutumba yaza kwiga mu tungura akabana bureta akavuguza n'ihano ututunye gwege twashanga ngwite ngombora yakayanja harumu abantu abamwe abatoyire abarukwingo mwana mwetirwa amakuru agagasha kwa Dani Basibye na Paulo Tuliamureba.